n'iryo jambo nobabwira ngo ugende ijambo Pawulo yandikiye Abagalati ibice 6:7 uravuga ngo icyo umuntu abiba cyazasa. Bisobanura iki? Birasobanura ngo iyo umuntu abaye umunyamasengesho azasarura ibiba mu masengesho. Niki? Ni amavuta y'Imana cyangwa ubwenge bw'Imana. Biterwa n'isengesho n'ijambo wabwiye Imana. Imana Salomo yagiye ngo ku kanunga karuta ubundi bwiza kuba keza umusozi ngo ashike abwira Imana ngo Mana sinzi buryo sinzi bukaso kandi untoreye kuba umuyobozi umukuru umwami wa Isirayeli kandi sinzi buryo sinzi ndi umuswa mu buryo ntazi agoshagiwa sinomenya kuyobora abana bacu simbishoboye. None wa Mana umpeze ubwenge icyo kintu icyo umuntu abiba iyo ubize amasengesho mu buzima bwawe aza agenda akaja mu ijuru akaja kukuzanira ibibaye bitewe n'icyo wasabye. Iyo umuntu abize ubunebwe iyo utaza amafaranga kuyatanga ni ukubiba no kutayatanga ni ukubiba. Gutanga iyo umuntu abaye umushishi aba arimo kubiba. Iyo umuntu abaye umunyabuntu utanga aba arimo kubiba. Iyo umuntu agize urukundo aba arimo kubiba. Iyo umuntu yanganye aba arimo kubiba. Iyo umuntu ahorana amagambo y'urwango aba arimo kubiba. Iyo umuntu agize umutima w'imbabazi n'impuhwe aba arimo kubiba. Yesu ashimwe. Amen. Nobwira umugore wanjye ijambo musigi icyo ubiba nubiba ubuntu nubiba urukundo abantu bose bazaba nuko n'amahame. Muranyumva urubyiruko rutoya ndabona hano hagwije abantu bagifite imyaka mike. Ndi mu bantu hano bafite imyaka myinshi sije wa mbere wenda Revera Gatuturu shakungana cyangwa akanjyamo cyangwa naje namujyamo turabazanye imyaka ariko uko nzambi uko mubyibuka ni nkaho wenda namukurikira cyangwa akamurika cyangwa tukanga na twogwa misu niba atangurikiye namukurikira cyangwa abandi mbona ni batoya cyane kandi ntimubwire ngo turabaruta cyane ubwo namwe muri nyuma yacu batoya oya ingene mbona imyaka yawe iri jambo ni iryanyu ni iryanyu mubona ingene ari iryanyu ni iryanyu bana bato bahungu bato mufite imyaka mike tigira tizishukwa tizikinishwa bana bato bana bene wacu bana bacu Imana turabifuza ko mugomba kubiba ibintu umunsi umwe bazobasasire amatapi uzi ko hari ikintu umuntu yokora bakamuca ijosi bagafata umupanga bagashira ku gishito kubera ikintu umuntu yakoze kubera icyo wabize. Bana bacu uko mwaje gutaha uko mwicaye hano ko murabibona abari mu kabari hariya nabo bari mu mukunga wabo ko barabibona abasinziriye mu bitotsi bari hejuru ko barabibona abari mu inyuma y'amazu y'abandi koko babe bacuragura ko barabibona abasinze ubu nyine beba basinda bagasinda bagasobera agasinda ko baragira gute ko barabibona
uko niko bimeze. Abari mu masengesho ari nyine ndabona ari saa 7, hari igihe twagaza tujya Ibyumba ahantu haba isararo mu Rwanda mu mazi. Abahungu benshi twajyanye mu isararo bose baricaye muri Amerika, benshi cyane, ndagira ngo ni hafi ya bose, si bose ariko ni hafi. Ubu ni umuntu uri mu isararo arimo gusenga Imana karama. Amen. Haleluya. Amen. Umukecuru uri inyuma y'abandi abana b'abandi karacuragura, afite gahunda, afite quelque part karabi. Umunsi umwe tuvuge ngo amen. Azabibonesha amaso. Muzi ko twifuza kuja muri Amerika, abantu benshi hano bamwe 90%. Dufate kwa 100% twese utungana, twese kutungana, natwe dufite indangamuntu yari hafi, twese kutungana turashaka kuja muri Amerika. Bino twifuza abasaza basekuru barabibibise, basekuru wabari nyine bari barabibibise, twebwe basogokuru nubwe kimwe n'umwe nagaza nkunda apotre bitwaza cyane, nagaza ngenda muri Afrika kagenda nkumva nari ngira agenda nagaza aravuga ngo abantu bakoze, abazungu bagiye mu cyogajuru baje mu kwezi, abagiye mu cyogajuru mu kwezi yavuze umwaka wari bagiye mu cyogajuru. Twebwe basogokuruza bagaza bambara imwe, ibo bari bageze mu iterambere yo kwambara, ibo bari bakiba mu kwambara gusa kuyu mupira nambara, ibo bagaza bambara. Abandi bageze kuja mu kwezi baza bakora icogajuru kiza mu kwezi. Uyu munsi niba twifuza kuja muri iriya migi basekuru barabibise, twebwe impamvu murebe ingene suko ibihugu zacyari bibi, nuko uko bari bameze, uko umeze kose urimo kubiba. Timubifata nko kubiba ibishimbo hariya mukuremo cyangwa gutanga amafaranga hano mu gise. Ikintu cyose umuntu akora kiza kigaruka, ikintu cyose umuntu akoze kiza kimugaruka. Muranyumva abasore bato, bakobwa bato, ikintu cyose ukoze, iyo uvuze nabi ukavuga nabi, ukububisi kizagaruka. Iyo ukoze ikintu cyiza, ubu ukoze ikintu kizagaruka. Nuko ni kwihamira. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo nimukarorere ukora ibyiza, nimugacogore, mwigane, mwihinge, mwishyiremo mu mitima yanyu no mu bitekerezo byanyu, mwige ibintu byose bituma mukora ibintu byiza, kugira ngo ejo abantu bazifuza. Umunsi umwe twaganiriye na Mbonyi Israel, giterane cya mbere yakoze Nairobi, ngira ngo ni 2010. Apana igiterane cy'ejobundi mbere muri Kenya, nibwo bwa mbere nari ngende mu ndege, niwe wanyishuriye, arambwira ngo ndagukunda, none nibwo arakiva mu Buhindi, ndashaka kuza gukora igiterane Nairobi, tuzojane zo kwishurira indege, rero zoshika ndirimbe wobwiriza. Niwe wanyishuriye bwa mbere, ni cyane mu ndege niwe wanyishuriye, turagenda umare
kubera ko aramaze yarasoma witize cyane icyo gihe yarakiri mu Buhindi, ariko indirimbo ze uzisanga mu bamotari, mu bakobwa b'abakozi n'abahungu, ahantu hose hari indirimbo zawe. Noneho umunsi nyine yampamagaye arambwira ati ndifuza ko uzombera umuvugabutumwa Nairobi, nyine ambwira ibyo byo kugenda. Ndamubaza ko sinari muzi, namumenye ku ndirimbo, noneho turicarana ndamubaza, ariko iwe yaranze kuko nasirimbye kera kiri muto, niko byari. Ndamubaza niko muvana umuntu aza umusitari umuntu azafata igihugu atarakigera byagenze kugira ngo ugere kuri ubu mbere yari ataragera ku rwego bariho mbere, ataragaruka no mu Rwanda. Yavuye mu Rwanda aje kwiga, ngo ashike kwiga atararangiza icyo gihe. Nicyo gihe yasohoye indirimbo zitangira kumenyekana, ataragaruka mu Rwanda nyine ataha. Arambwira ngo yashyize mu Buhindi, bashike mu Buhindi abona abantu benshi basa n'abasubiye inyuma bakaja mu mabwate y'Abahindi, Abanyarwanda benshi bajanye, bakabona nyine ni nkaho bakunze cyane amabwate y'Abahindi. Nawe ngo agira naje umwuka wava ngo yibwira gukora amasengesho y'iminsi 60 atariki. Ariko umutima uramubwira ngo ugomba gukora amasengesho yo kwirinda y'urukingo. Ati namafata yo gahunda iminsi 60 tariki. Araransenga na ruha kicara ku gitanda nkacegamira buke, mu buryo haje kuba muri burakeye, haje kwikorera hafi yiriya nyanja y'Ubuhinde, umucanga ahantu bagazaja kuryamba ku zuba. Ati nkagenda niba turenya nagazaje hafi y'iyo nyanja, nkagenda muri niba ture saa 10 zija kugera saa 10 ngafata akamoto, haba utumoto, kagenda kakishura senga, gakorera niba turahantu, narangiza kwikora kaza kitegura kaja kwishuri. Twava mu ishuri muri pause abandi bagiye kurya, jewe si gahita mfata wa mumotari akantwara, kagenda gapfuka amakuru mu cyane, kandi ngabwira Imana ikintu kimwe, nkayibwira ngo Mana undinde umwuka wa gipagani, ubundinde wa Mana we, inzira iranja ndahwera. Mushiki wanje ambwira mzee ati mbonyana yabaye gusohoka, yabaye muyumbe, ntakirya kwiga sinzi bazosho isarama niko mwana nagutumye kiyumbe cyangwa nagutumye wongete nta kibazo gutekesha uzaniga kimwe nuko abandi ibizotsinda n'ubundi bisanzwe bitsinda, ibyo zoshobora sanzwe si ikibazo cyo gusenga. Niba wumva ngo nataye ishuri nagiye gusa gusenga kibazo, ariko senga ndi mu masengesho n'uzakirura yamakomeza gahunda arahudumiya. Niba turakayikorera aho hantu, ati ndasenga ndasiririza ngo bigeze ku munsi wa 50 ngira inzuzi, kazabona ko ndaguruka, kabona ko kandi sinariko nsengera ngo menye kuririmba, sinariko nsenga ngo abanzo menyekane nguko menyekanye, sinariko nsenga ngo abantu bazungume nguko bahuze, nariko nsenga mbwira Imana ngo Mana undinde uyu mwuka wa bwate z'abapagani, uzindinde wawe. Icyo kintu ku munsi wa 50 nibwo nabonye kazabona ko haguruka abantu bari ku musozi, nkabona bameze nk'ibyatsi, nkabona abantu bameze ku musozi bameze nk'ibyatsi, ariko abo bose ngo barambuye amaboko, kandi abo bose ngo buri muntu akazavuga ngo icyo mbabonye agomba gukora.
ngwichomba mbonye ngwagomba izo zo zyarazimye noneho nazuka kabiganiriza abantu twabanaga muri groupe z'amasengesho noneho izo zinarahinduza nariko mbona mahinduka ngiye kabona ko ndaguruka abantu bankunze nkaza mbona abantu barankunze kuruta ibintu byose umunsi wa 60 murangi yarambwiye ngo yumvishe indirimbo mu nda ye hakurya kw'inka murabona iyi nka y'izungu yatariranye ifite amata nkaza numva indirimbo umutima wanjye zigiye nko guturika kandi kumva ijana kumva umuziki kumva buri ukundi donc melody yose nkayumva kumva ikidari kumva ijwi soprano na alto na tena zose nkabyumva uko bimeze kose kaza numva ngiye guturika mu mutima hari aka studio k'umupadiri ndagenda sohora iyo ndirimbo ndayishyira kuri YouTube ati umuriro waka nico umuriro watsi Yesu ashimwe cyane namubwira ngo yego izi ndirimbo zavuye naho kandi muri swasa icumuntu arumva iyi ndirimbo y'igiswahili izivuga ngo inasiri ngo yayirose umuntu aravuga ngo ngwino nkwigisha indirimbo z'igiswahili ngwarazi washike ngo arayiririmba aricura mu nzozi arayirikodinga yikodinga ryaje uriya muziki nakuriye n'indi zose bimeze ni umuntu wari kumuririmbira akamubwira ngo ngwino nkwigisha indirimbo z'igiswahili arabikodinga akamubwira ngo ririmba arabikodinga ariko akabiririmba amubwira ngo ririmba gute akarimba arangiza akabikodinga ati byose mu burangize ntangiraga iriya bande yiwe akorana nayo atangira kuyigisha ntangire kuyigisha arambwira ngo indirimbo indirimbo yaje mu nzozi indirimbo numvisha umuntu ayiririmba yaje arambwira ngo byuka kwigisha indirimbo y'igiswahili sindiyo bana amen twarangije kuyiga umuriro sinziza mwabana yavuye mu inasi iyo ngaruke